Frawari MC wa Karaja wa Kithii niwe Daktari Kaithia ni thukirite urorite na kaitene ka mwendithile nontu pomantu igi uthubobo kisiasa kiri mantu yonekanite kiri mitandao bo bugunekete nyuma yawe kwirikana nende kiri mitandao ati MC ura wikuthai ati utethio mwa mukari wa ntereu nikira kigurikana atamu wa tirembaru kiri mantu igi kithurano kithiru nende Kaithia nethirite akiuria MC wigithirai ka uthundi na kwithirete thia karibonde nontu na nywire muma yotungatira icio kiu kia Akithii. MCA wa ukabere wandi ya Kithii tigania West Ndaitari David Kaithia narombete MC othai mwenda ithile kwanania ntu bonthe ba Kithii iti kumakania kethira ibamu watirembaru kithurano ne kithiru kanari antu be yaba kyarukagia kura ndebene ute muntu wano akuringira ne atomenyere ng'ania no Kaithia na ne atomenyere ng'ania atakuringirite kura ko mweshimi wangu kuromba nete yo kinene reka wikira mpatho ati ne ba Kithii reka gutenga bamwe ukui baringirite Kaithia kura no kiwa bangi kawira mwangaza basapota nontu antu bara bonde baringirite kura muntu aringire kura na alafu mumwakuruka urokuruka ayuka kiantu bonde bobu manete ne rombare otethio ria rombi mwana omwe na rieto Patrick Mwenda ura aromba utethio bokure abici kuma KMCA ithile naona machoki atereregirete onto bakuibwithirite bugita na mbere nterei wanje taro ya mamare ayo taro ya mama no support mamare usiongea na mama ndaria na mama au support nduga kwende uthive na ndaria nwenga wana kwa etikire manda kwa isawa lakini ngaria nwenga mba an kwende tibati kwa rinya we member of county assembly wa kwa mnya one ina ni wandare otoko ni one aria na Kaithia na mama Kaithia MC oko we MC oko are aria Kaithia to wetana ile no to bambrane unyankwire na ni no mbikire Mwenda whoever supported Kaithia 2022 general election I have no issue with that person but mndora amburande elected na ndogeza mbikira na hesabu na baina Kaithia wetana itia Kaithia abanyora ambura ayo enka kibawe na nende kuringana Kaithia rira muma yura unya wauwa woni de MCA ngatungatira antu bonde nte muntu kinyo mwenga ikarutere na uti kwithira kwina mpatho kate atine kantu bara ndane kirwanjare ne chiakwa lakini mheshimiwa Mwenda ithile akureana nontu bouba kinya muma yu anywire thaiyo ariwa muntu utamuringirite kura akanona umucho anontu te utethio amutethia riu Kaithia narombete ithile kuthiria mpatho cia kithurano kithiru na kuritaniria ngwe na ntu bonthe kenda ukiria Kithii inkuona kwe ontu bakuria nenya sana ukithira mheshimiwa utathiria andoa na kawira mwangaza nontu batu twerigirite ndore kuthira mheshimiwa nawe uti kathile ewita ukirivenji kirianto na ukiria Kithile kirianto bara wamene na kawira mwangaza ndwera bari nona ara assembly ekuthira na mwangaza iri okurwa mokera antu ati muntu akuromba musanda wa mwira ete kawira mwangaza utethie ni oromanete noe ikuonania mheshimiwa utathiria andoa na kwa kuonania batu rantu bagithia ukethia no kawitete na mbere na andwa na ngaba na kawira mwangaza kichini chini ndaunde na au kankwenda okwira kinya batwe turi antu bagithia turi watine no ntukurukira wowe na metereu karakari ou ukiro yana ngaba na kinya andwa rathirire uti maendeleo tukona ruterene rwa Kithii ko mheshimiwa nkwenda kuromba nete yo kinene ndo iyo weta ungumia na nture ne ukiro yana antu na bamoge tirana okebera ibakaethia batona musanda kiuwe tafadhali kwa chini ya mbere twetaruone igeria ryo chwa machokyo kuma KMCA ithile retitiere matunda nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.